Sad jedan praktičan savjet, a vezan za ponavljanje ili vježbanje, slično molitvenoj praksi Isusove molitve, s tim što se ovdje predlaže da se izgovara često, polako i sa pažnjom slava Bogu. Slava Bogu. Ili slava ti Bože. Slava ti Bože. Gledajte sad. Slava Bogu. Kakve moćne riječi. Kada nas skole nevolje, kada srce opsjednu, opkole pomisli sumnje, malodušnosti, nezadovoljstva, roptanja, tada treba da primoramo sebe na često, polagano, usred sređeno ponavljanje riječi slava Bogu. Ako iskreno povjeruješ u ovdje iznijeti savjet, pa ga u pridošloj nevolji provjeriš na samom dijelu, ugledat ćeš čudesnu silu slavoslovljenja Boga. Obradovat ćeš se, jer si našao toliko korisno, novo znanje. Obradovat ćeš se, jer si dobio tako moćno i podesno oružje protiv unutrašnjih neprijatelja. Vidite sad ovo, Sveti Ignjat je tu vrlo precizan. Ovo on govori iz iskustva i predlaže to kao jedno praktično djelovanje. Znači, imamo duhovni problem, duhovnu komplikaciju, šta kaže? Polako, čekaj. Nemoj sad nikakve poteze, nemoj da rasuđuješ, nemoj da odlučuješ, nemoj da povezuješ, nemoj da analiziraš. Stani, smiri se, usred sredi se i počni na glas da izgovaraš. Slava Bogu. Slava Bogu. To je kao kad izgovarate Isusovu molitvu. Gospode, Isuse Hriste, pomiluj me. Ta molitva ima strahovitu silu. Ime Božje ima veliku silu. Slavljenje Boga ima veliku silu. I gledajte, on sad ovdje govori o posljedicama, odnosno o dejstvima. Kaže, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih pri navali mračnih pomisli tuge i uninija, to je ščamotinje, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih uz primoravanje, dakle malo trud, malo podvig, malo primoravanje, gotovo samim ustima, dakle ne i raspoloženjem odmah, nego samo na ustima, na silu i samo ustima, jer u takvim situacijama tih takozvanih pomračenja ne može čovjek da očekuje da će odmah iz srca da mu izleti slavoslov. Ne, niti se ovdje to predlaže, nego bukvalno ponavljanje i primoravanje. Samo na ustima. I da se čuje, kaže, od zvučanja riječi. Jer vidite, u tim duhovnim stanjima demoni su tu prisutni, znate. Recimo gnjev, jako zlopamćenje, roptanje, nekakva tuga, čamotinje. To su sve stanje iza kojih stoje konkretni duhovi zla. Recimo u Nini uvatite nekakva, znate, ne kažemo, mlitavost, duhovna mlitavost, nepokretnost. To je ono što danas nazivaju depresijom. Ali je liječe C vitamin. Mislim, C vitamin je dobrodošao, ali demon na njega ne reaguje. A malo će vam ko, ili gotovo niko, sem crkva, pripisati, znate, izgovaraj slava ti Bože, a tako, to nismo čuli kao terapiju, je tako? puši po 5-6 kutija dnevno, znate, gutaj
kafa i tako živi. To ti je život, tebe to tako zapalo. Međutim, vidite, slava ti Bože, znate kako može da obrne situaciju? Znači, izgovaraj samo ustima i budi uporan, jer će demoni, čuvši slavoslovlje ili recimo Isusovu molitvu, da odstupe, povuku se. Isto recimo kao fen, ako ti neko drži fen ovdje, znate, nije prijatno. Ali ako izgovaraš nešto što mu smeta, pa se on povuče, lakše je. I još ako izađe, onda je dobro. Tako i demon sa svojim zračenjima, recimo demon gnjeva, on kako pristupa, on diže temperaturu gnjeva. Ili bilo koje druge strane, tuge, na demon tuge, on ako je blizu ili uđe u čovjeka, on izaziva tugu, ovaj se mučenik suši, znate, gasi se. A ti ga iznenadiš, pa kažeš, slava ti Bože. Op, znate, ukoči se. Šta bi sad? A ti opet, slava Bogu. Pa slava Bogu. On reaguje kao zmija, znate. Se povlači. Ne pred tobom, nego pred energijom slavoslovlja. Pa onda iskombinuješ sa Isusovom molitvom. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I kako se on povlači, energija njegova odlazi. I vraća ti se raspoloženje, snaga, znate, krepkost uma. Razumijete? Vidite, kaže, od samog zvučanja tih riječi, izgovaranih uz primoravanje, gotovo samim ustima, samo strujanjem vazduha, stresaju se, daju se u bjekstvo vazdušasto ništavni knezovi, to jest demoni. Razvejavaju se kao prah na jakom vjetru sve mračne pomisli. Kao prah na silnom vjetru. Od duše odstupaju tegobnost i dosada, prilaze joj i u njoj se nastanjuju lakoća, spokojstvo, mir, utjeha, radost. I opet završava, slava Bogu. To je bitno učivati se u crkvena bogosluženja. Ima ono čuveno slavoslovlje veliko, pa kad smo u crkvi, pa kad ga pojemo, znate, ili polijelejnu službu, znate kako je to, su moćna dejstva. Kakav god da si prije toga bio, uđeš u hram, malo se onako strpiš, primoraš sebe, pa kad krene slavoslovlje ili polijelej, znate kako, viš nešto te nosi, čoveče, nekako ti se raspoloženje, znate, mijenja, nekakav svježi vazduh da ti prođe biće. Izađeš bodar, vesel, zdrav. Mnogo moćno oružje, slava Bogu. Zato demon i ove njegove mreže hoće da nas umrtve, da nas nadahnu duhom osuđivanja, duhom roptanja, duhom straha, duhom hura na Boga. Jer roptanje, to je potpuno suprotno blagodarenju, odnosno slavoslovu. Vodite računa i preispitajte sebe gdje ste na toj skali. Ako ima roptanje u vama, osuđivanja, tuge, nezadovoljstva, to je jasan znak i to sami izmjerite, kao toplomjerom temperaturu, ne morate ići niđe posebno, to sami uradite. Vidjet ćete da nema čega, nema slavoslova. Kad si zadnji put izgovorio slava ti Bože? A šta zadnji? Nisam nikad, razumiješ, neki. Počni malo. Kako? Na silu. Primoravaj se i vidjet ćeš. Evo Sveti Ignjatije kaže, povjerite pa ćete da vidite.
onda ovdje govori, ali ne bih sad, samo ću ovako da sumiram, kako je štetno oslanjati se kad je u pitanju, da kažemo, život i suočavanje sa životnim nevoljama, oslanjati se na pali razum i baviti se analizama koje on može da nam priušti. Kaže, nemoj to, pali razum, to je pali razum, to je pala priroda, on je protivan Bogu. On je u suštini bogoboran, on mrzi Boga, on ti ne može ništa pomoći. Odbaci ga. Idi direktno na slavoslavlje. Slava Bogu. Nemoj da se mučiš, da izanaliziraš situaciju kao sa namjerom, da, ja ću svakako slavoslavlje samo malo da izanaliziram je li ovo pravedno, a što ovo nije ovako, a zašto nije onako, a kad bi bilo ovako. Nemoj to. Dao si se palom razumu i on te nikad ne može dovesti do slavoslavlja, jer mu je suštinski tuđe. Pala priroda ne može da slavoslovi. Zato kaže, odbaci je i predaj se vjeri. Vjeruj da Bog promišlja i izgovaraj ove čudesne moćne riječi. Slava Bogu na svemu. I na ovome. I na ovoj nevolji. I na ovom iskušenju. I na ovom odronu. Na svemu, slava Bogu. Znate, to unosi u čovjeka jednu blagodatnu mudrost, blagodatnu osjetljivost. Evo ovdje sad navodi svetog Ivana Zlatousta, kaže, slava Bogu, mnogi ugodnici Božji voljeli su da često ponavljaju ove riječi. Oni su okusili u njima skrivenu silu. Kada god je sveti Jovan Zlatousti besjedio sa duhovnim prijateljima i braćom o nekim prilikama, naročito o nevoljama, on je kao kamen temeljac, kao osnovni dogmat besjede, uvijek ostavljao riječi za sve. Slava Bogu. Vi znate da je on i umro. Poslednje riječi koje je izgovorio u izgnanstvu bile su slava Bogu za sve. Ste znali?